Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka kenhon ka balatep kum ka Neutral Border Redressal Forum. Kaladap sisnam tek nadu belaseng yaka haka arpsau trek unailar usnam arhajar kat kandai. Bat kom sibenta ban penpau pertai yiki kam, bakani ka kenhon kalale. Hakani ka sisnam, haka lungko snam ka baningkong, kalai kendo karpangru yaki kaptu kat ningot kinong patai kubor. Haka jingkaran bar kinong patai kubor haka arpsau trek mentau nailar arhajar arpo. Ki arngot kinong ilam, jongani ka kenhon ki bahakmat e. Bakan top yu shongkonor, ubak chandame sungo, bat unong aiktien jongani ka kenhon, ubak Thomas Pasak. Kila penpau yashipun ka jing tukok trekam, jong ka sarkar, bat kamtam ki Autonomous Justice Council. Jong ka rilom kasi bat jantia, ban penbiang yaki kot kisla, kibabiang banya penbai yu pod usam ubadan hapdeng kajing ya kaja hakeleng ki benta kapon hakani kerelum kasih jantia kibaidai bat kejela asam banta kasni kari kasni ka bakane ka forum kala adap sistem pura ban itwa lamba juga sai khobor iki ba ka forum kala na tre na persang menteri hakal halor hamat tung pod usam in ya petip lang siki pajba lamba kala sai khobor ban Sibun kecing tuko kecing tuna, nanti jauh dari council jentiar ni, lokasi hills. But haduk ki kot kisla jong lene kecing jong ki pajba jong istis pok bordaru ki babun bangin alam. Te Jerman jong i masua insu batai Lincoln ya ki ba nakaleng forum ila tur kini hangni sistem hakaba nakaleng forum ngada ban wuzin ya baru kini kijaka badan dibangi khot ki disputed area bar ka Assam nak gilang pi ki mojam teter bar blok 1 blok 2 ngil awan yu kejat lu ngai kendu iki sora sinong ki ngilam sinong situ ngilai sneu ki jing jongki tingla seng ye gani ga Neutral Border Dispute Redressal Forum ka bangi ai karting HPDRF haka arpasa tori gos archer khandai hayu mulit pe pelejuai tigi matreka mo kongsan leni ki jingmut jing thmu jong kani forum jongi kalong kumne ka benengkong bandawan ke sarkar Meghalaya, sarkar Assam, ban sarkar India, ban penbek no yang purusam dengkini gi arjela kata ke Meghalaya ban Assam. Kebaar bandawan ke sarkar Meghalaya, Assam ban sarkar India hi ban penpai biang ye berok gitu gijeka ki badang dei hok jong beri trap ya ki balakam trajubor de gejala Assam. Kebalai ban ra ye gejingi teli ye renti hapdeng gi pai ke beri trap kamtam gitu ki basong basak hak kan kapot. Kapasau banwanra ya roy kepar bagai sungsuk sungsang ya barok ki nong song snong ki badon high slunter ki jaka ki badon pring ki jing ya kajia pot tigi nongkit kam leni kita ki founders members jungi gelong kum rom ba Shantamitri Sungo founder Sherman Kong Purity Phawa founder secretary ba Dameshwa Serti founder financial secretary ba Thomas Pasa senior spokesperson founder ba Five Star Suyam founder spokesperson Ba Nehemiah Tingkan advisor, Ba Ronaldson Dekhar advisor. Kedai kejing kelam pastat jung belai, bat kejing tresistom jung nukit kam, harangkat kejing kersan jung ki parad kuat doro, tang kuat sisnem ngelaya open dep, ya kini kikam balik kedai forum. Haka kat Neutral benai kendai snem marjar kendai, ngelaya open lay ayah ki memorandum, haka jing ide bar purusam, cau chief executive member, jong ka Giant Hills Autonomous District Council ubak Thombor Siwan. Nalor ka memorandum layar uban ya kran ya selop halor ka nikapang bat ubak bat ubak Laskir Mbai Deputy CM ka JHDC. Te haka RPM Rutrek benai kendai snem arjar kendai bat layar ban lay aya ka ju ka memorandum chau chief executive member jong ka Khasi Hill Autonomous District Council Shillong ba Tenjibel Dekhar. Hakane kejuk kusngi ngelio lat ban le sha Shillong Press Club ban I press conference na benta ban pensngap iki pai ke beri hun trap ya ki jingmut jing temu bat ki mat rekam jung forum bat iki jing ki bagi pardok persnam jungi ki basong basa kan kapot ki kendu bat iki jing don kam ban pen no kloy kloy yo purusam bat ban pen phai biang iki jeka ki puta ki badang dei hok jung beri hun trap ya ki ban kam trai jubor dak sarkar Assam. Ban pentelun syai-syai ya kai salam tem terekam jong forum nila poi hak chinong umat right nong tung kruwang Ribhoi district hak chipeu torik bana chipeu sne marjakat ndai
Nilai ban yakran islok barus im kerai nang tung ipa imi wal sedap. Kinong yalam senong, kinong yalam sing mahalang, kinong yalam sing long kemi jong kani gathai. Yaki matre kam jong forum. Bad iki kam ki bede chapang pusam. Giru kila preng sing bha bat pula be trelang bat forum. Nangta hak thai lang pi hak senong lang pi hi West Coast Hills District haka New Tarik benai Kadway snem ajar ka kendai. Arpeu Artarik benai Januari snem ajar arpeu pat haka senong mujem. Than mujem elaka nong jorong labang nang pelut bat pangam reliang Block 1 West Giant Hills District. Habaro ar kini gijing le jong ngiru nilayo gijing preng sing bha bat ban yakran is liu jing mot bat kinong yalam senong nong yalam sing halang kiri orang ba bat kiri pok mat jong kini githai. Ka forum lelai airu ia kejing ujor show chief secretary gejala Meghalaya halor kejing wan penrung kerteng adhar jubor ke Sarkar Assam ka Snong Umat Block 2 Riboy District haka khat South Rik ubanai basau sne marjar arpeu nilai yakren badu MLA ka Mokaya constituency ba Nujor Kisungo badu BDO jong kelas keng block ba F Basan halor kejing e ipai nong Snong jong than mujem wan kit marbam mardi Najwai bat na reliang hab ke por badon ke pakang dam ni ke lockdown ha jing ide berklam COVID-19 te ke forum kali pediang i kot isla ke bayade bat pusam jo karai nang tung nai pa im ni ber sedap na ka daw jing le menti jong ke artli ke autonomous district council kata ka JHDC bat ka KHADC ya ke jing pan jing tip jong ke forum sepang pusam ke bayade bat ke kamram lani ke benta jong district council ke bagi de ban le tinggal files dekat RTI yang ini ke RTI District Council, bat kini ke RTI report ilon tabat forum. Jadi ini kita kam ke bah ke forum kalau yuk ban le bat ban pendep hapok ini sistem kejian lenti juga.